Tariki 31 mweri-ini uyu wa 10, family itanyiheire 10,000 ibataire gukorwo ciohete mirigo yao yothe na kwehera mutitu-ini wa Mau. Commissioner wa gicigo kia Rift Valley George Natembea aroiga andu aingi ni aria marikitie kwehera mutitu-ini ucio, aingi ao aria maraikaraga gicigo-ini gia Sierra Leone. 70% ya wale watu ambao walikuwa wanakaa katika hiyo sehemu wametoka. Natembea arateterithia gutiri muciari uri na muruto ureka kigeranio gia kifururi kuona thukuru iria iri mutitu-ini ucio itiandikithitio ni thirikari, noguo aria marari na ciana thukuru matire na kigwatio gia gukana hofanirio ni thirikari matathamite. Shule zote zitakuwa zimefungwa. Tuko na hakika kwamba kufikia kesho hizi namba zitakuwa zile ambao umebaki zitakuwa zimeshuka, wala ambao umetoka zitakuwa zimepanda. Mukana ni uruteirwo ariothe marabanga njama ya kugeria guthararia mubango wa keri wa guthamia andu kuma mutitu-ini uyu, ona aria maraiya indo ciaria marathama. Uamuzi ni wa mwananchi, utatoka kwa hiari ama utangoja utolewe, lakini kutoka everybody will live. Uregani munene ni ukoretwo gitungio itua riri ria guthamia andu aria makoretwo magiikara mugunda-ini wa eka 17,000 cia mutitu uyu, kuona ariothe mahutitio gutire marihi ma gukorwo makiamukira kuma kuri thirikari. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.